kind of say yenya papa bi a ye wo no na oba wiasem ha na obesomye wono mako senior high school kakra no esua bibia a friend of Maslow theory of needs ba ko bi a etosunum ne self actualization say why bibi na uni ho cry de be kai legacy de na Kwame Nkrumah peso ye ne ye legacy na wona omo vision no omo ye bibia na dodo na nhye dante ase ba choti ni ye obi a wo vision na ohun nioma bi a dodo na ehu no ekwan omo fa so ye omo nioma na ye different nti wuti akira wo nhye dante ase wo nhye dan hu ebe ye obebre obeka se anade no mu ye ede na akwa yi kirikiri wonti ase nti upa read the history of the great people a umaba wiasim ha omunyina amunyoma ne yebeka say weird ana akoy ase waboda mana akoy de no chirichiri because baby anipa adwen ko na nye ho na adwen ko na adwen ohun nyoma differently. Prophet Muhammad asundie nka no ne nyoma no ye na dodo na nhedante ase Yesu Kristo asundie nka no ne nyoma no ye na nkofo nhedante ase Mahatma Gandhi asundie nka no de no ye na nkofo nhedante ase Martin Luther King Jr. I have a dream or can asem no na nkofo nhedante ase. It took many years and so na nkofo ti ase. Nowhere building a ark a pamadaka no kakraka no ana ye can say a shen no or pam a shen no or ye a shen kakraka no guso kase bibi besi no na dodo na nheda enti ase. Enti wi asima no opese udimu a yenya nyoma e woso man nkofo ti ase. Enti the mysteries around big people no wona nyankopon nheda adumomu special no omunioma nyina no dodo na nheda nti ase. Hweyem papa apostle Kujusafo on say nyoma no ye na nkofo nheda nti ase weird ena osa yesa wo to o man we mu kra dia na nyoma na kra sa ye worse because o man we ye now do tumu kra na wo be 50 years below ye nya wo to Ghana wo ye die wa akire eno kra na ye disadvantage see a wo to Ghana no abrofo no munim nyansa nchen yo abrofo nim nyansa nchen Mark Zuckerberg a yes young man a why Facebook ene owo sika why Twitter ni na busuafo yi why WhatsApp no onim nyansa nchen yo onya bibia special Elon Musk otimi ma you can say plane ko wiem na wakwa fa nipa aba no onim nyansa nchen broni na de bia ka na broni nim nyansa nchen Donald Trump nyansa be no onim nyansa nchen ba nim difference no ye the environment ye mu bi nka bia ye wo sa environment no ho a anka sebi ye nyoma bebre chen de ya yi because environment we drain you e dey emfaso na wo be ya se wo ko ama Ghana enye didi atem de wo ko ama Ghana ne dey emfaso na abenya se wo ko ama Ghana ye bedi watem ye be tagel de wo ko ama no se menkoma no o man we yo de o ko ama no se menkoma no Abrantie bi e friend no Charlie Kirk owuye USA 31 years unfortunately no be boni too but they na all ye na nipa dodo na agidi no na yi ase nipa dom over 70,000 people plus in the kweshia ye say ye dey kai no ede ne anyam ama Kwame Nkrumah
ye ma Kwame Nkrumah hu so ye bayfo oyi nipa boni ni ondwene ye ho o sha ase so ye akosombo ye nyankrofo bia no mo ka se na mo twen obedi musika da ben na obeye odi po base free akosombo sa ba betwema free Kumasi ko Northern region de ye Kwame Nkrumah no Kwame Nkrumah ye 7-year development plan ya ba be kan wo happen enne de Jomahama ne ba umiamu kikamu nyina Kwame Nkrumah no adwene ho atwam enyoma ni bebre wo ho a yewra Jomahama e kan Kwame Nkrumah adwene ni bia no watentam bia na wa polish na because Kwame Nkrumah kan agric mechanization see de afidie ye agric no o kan dada but these people, what did they have in common? Die ekuta wo mu no enye nipa ena di ma wo mu nti nipa nhye dante ase enu nti na yemu bi ye betena ha wo nhye dante ase na mempese obetema ase nso so wonya teme ase a echese ma faili mempese obetema ase menye adwuma no because mempese opema asem mempese obepema asem because opema asem a be ate se mintimi nka wa asem nti adwuma no mempese wutie na de beye adwuma ade aye sa wo mfa nya adwuma no problem but menya adwuma because mempese opema asem because na we NDC ni na pema asem o china wo mpema asem na no na NPP 4 times is NPP for all of a sudden ma sha say pema asem nti sa de memfa nya adwuma de me pena asem ne de odwen Ghana ho de metimi aka say madam fo no ne ye obi a odwene Ghana ho ne mo me no di nkomo na wodwene NDC ni NPP ho chema mintimi nye wadamfo if you say unni adwempa de o wa adwempa ne de odwen Ghana ho nti na no me kan bibi kire o say ye woni oma mienu the consequence and the utility ade na me ye no ade mfaso pa ben sunsanso ben ade na me ye no de nsunsanso nyoma mienu na de bia wo ya busa wo what will be the consequences of these actions and what is the general good utilitarianism ade na me ye nyoma mienu ade bia wo ye no busa say dodo na ebe benefit de me ye dodo na beji atum de me ye ebe boa dodo na na se ebe boa kakra bi enyoma mienu na wo ye bibia wo so busa wo said the nana Jantuah me sorry no pay make kema me ye first e de nsunsanso na me pese eba me pese be duru ba bi na Ghana jai NDC ni NPP no de ana me ye ne say me pese duru ba bi na Ghana ubie lines aye kasa te se Ghana fo because obi odwene Ghana ho no onwene me kase enkoye Galamsey obi odwene Ghana ho no on sorry and upon say ma buy na banti everything Jomahama is good ma buy na ba and I said they everything na Akufo-Addo is good and then the me ye for the general good we should picture ye dia to her mi ankasa minia Poyando na yedina to ho no oye NPP ni o kasama NPP na no be 2-3 days no ena wo mo koye ekotwa amfonyini se yewra Jomahama nya bibi mfa Galamsey no ho sa bia ye ho na Poyando ho no ba Facebook ye dia to bebia na Poyando nso wo no a wabu nkotodwe no na miracle abuaje ono nso kasaba Dr. Baumia no no nso wo hobi anani abra oka efa Galamsey ho to the extent say yewra Jomahama Galamsey no se de aginsamu ena nani abra oka oba Facebook aye de ato o mani abro MPP fo ani abro ka Galamsey ho asem MPP fo ani abre na baby emede baby nso ya de emede ni say afi de yenya MPP for so madwena ba fie
ma menka ne ye me de Nyankopɔn ase sɛ NPP fo hu nyansa sɛ Galamsey ɛsɛ nipa me say repeat me de Awurade ase sɛ afi de NPP fo empanyifo hu nyansa underline sɛ Galamsey no ɛsɛ nipa say ka for the third time me say me de Awurade ase sɛ afi de NPP mpanyifo ne NPP fo hu nyansa underline sɛ Galamsey ɛsɛ nipa ene de NPP fo hu nyansa o mani ate enti na no me ka kyerɛ NPP fo ne sɛ minim sɛ mu behu nyansa sɛ mu kɔ opposition a because wotie akonya so a nyansa ne na afiri hɔ akonya no wote so a na asɛ te sɛ de NDC fo ahyɛ asɛ yɛ no akonya nya tena so pɛ na nyansa no atekɔ bibia obi adwene ne nya de di nyansa ba ɛyɛ de ɛde tumi ɛne pɛsɛmi nkumnya ba ɛnya for the greater good ɛdeɛ ne yanka wɔ ha ɛfa NPP fo ho ɛne Galamsey ɛdeɛ ne yanka mfa NPP fo ho ne Galamsey monka nkyerɛ me ɛne de NPP fo hu nyansa o Awurade Nyankopɔn NPP fo hu nyansa ka Galamsey Galamsey kunyai hwɛ minia Paul mia nti metimi ayɛ no ne tiri ho sɛ yi wasi utiri ho Paul yando sɛ nti na ɔka sɛ memfa nsɛntwerɛ ni one card krom go no ni sɛ mebusa sɛ deɛn ɔka sɛ ohia nsɛntwerɛ ni na mede ayi number man no mebusa sɛ ɔkɔyɛ deɛ membusa no ka mebusa na nkɔ poyando utiri ho mia na menia no meyɛw wasi utiri ho akɔbu nkotodwe ka sɛ yensu osɛi utiri ho ate o pa akyɛw unye serious unim sɛ na aka kyerɛ me a unim sɛ nka aka kyerɛ me sɛ no na wo kokra nka bia nka memma sɛntwerɛ ni ndi machi tɛno ane sɛ ominia me kɔ baabi nti boa me sɛntwerɛfo kɛyɛ no kra nka memma obi ankɔ ɛdeɛ ne anka wo kurom ha me de wo back on the issue of Galamsey me bobo voices bi akyerɛw ɛnneɔma a meka mu wɔ ha ana NPP fo ani abra no mu di atem nsɛmtwerɛni baako at that time na ne ani abra yɛ ka under NPP no ɔde metena wuntumi di matem nsɛmtwerɛni baako ɔde metena wuntumi edidi matem nso sa abrante ne yɛkye no yɛmu bi ne yɛsɛ defende because me mfa asɛm nhyɛ me ntirimu ntia yɛmu bi ne yɛ kyɛsɛ oh Jesus Christ NPP it is frustrating say party a wo tena ho yɛ Galamsey left and right now all of a sudden why you adwin say o de be political politics na no mo ye because mom say Ghana fo ani abra ye ka Galamsey nti ye ma NPP fo ani all of a sudden NPP fo nyina ani abre ka Galamsey Jesus Christ all of a sudden no NPP fo ani abre na Galamsey say ye NDC MPP supporter me ni problem but say MPP executives all of a sudden say omutimi tam camera ekɔ hɔ Nyankopɔn ko a na enokwafo say na mu MPP fo omutimi tam camera ekɔ site te say de yi ebu nkotodwe eka se nsuo na say MPP fo MPP me kaimo good Jeff and they say yeah the ntie betimi ashu meboa me nyoma ni bia me kan no sa atade we ya na me share nti me pese me enti na me share da share sa atade we ya MPP time na Galamsey ekoso no ana anko bra sei no muntie nyoma ni bia me kan ye me bo acho sa atade we ya na ehye me nti me body me kan ye under MPP that time no na ye kan MPP for ni di atem
Sabra no near can NPP for ne say ye papa. A brand na no ote me ankasa me senior ni platforms won to me. Or say me makwa kotokoko enam di tea Milo afra enam say ye Galamsey nsu ateche. Eno ye me left and right. Come page no so. Sa no kan yo. Ose mo hwe sa akra no. Akwa no do not won to me e kan no. Mo hwe sa akra sini journalist na oje bribe free John Mahama no. Ono na odi koko na odi Milo afra no say e Galamsey nsu. The NPP for ni ye me no. Me born in say me fight Galamsey. Yese me di koko ene di Milo afim enti abrante no. Me say na anu a na asem bae me na mete ye ka bi ma no. Because me person me person who the difference between me and no. Enti nse yemfa ne say sa na ye candidate e say Poyando. E say Poyando eye Milo ena na ekuta no. Based on that logic, I just say Poyando Milo ena na ekuta no. Hwe makacho say me nyankopon kwa na me ye adwuma ma no. Enti asem bi wo ho na me ka won timase dacho betimase. Won say de wan kasa NPP ni okuta nsuo. Enti me nso sabi ma adwumu ha te se wan ka meka say Milo because enya no kre. Poyando na ekuta Milo no me nka ne za. Because me so me kuta bi wo se me de ne kokoniti Milo ena ma mixe. And NPP for bun kotodwe e ka Galamsey hu asem. Me boka kram wati de me kan ye fa na Akufo-Addo anda na Akufo-Addo. Asem ya me ka de 2 NDC fofo. Enti nanse ya mani abra me ka Galamsey fo asem na we NDC ni e se wo party nti my enkajo Mahama ho asem no. You are a funny person. Unim de oka. Me Galamsey a me mfa ho hu. E Galamsey a I don't care about war party medical ka kire no. Nti say ye ka obi asem no. Ye metena ase na wa ban na abentu ye President John Mahama ne nebusuafo nti se mo ye Galamsey na mo nkrofo ye Galamsey ne abegina aka say Mahama is the hope. Fa we di kan to so answer. We na meka che na Akufo-Addo. Yenti no. Why adie pa. Mbachoti. Na nado dan kwa Akufo-Addo papa metia. Papa wonim. Anioma bebre wo ho a why adie pa. Pa wonim. De nti ana me wo so ne se wade na waye ni nyina no. Anioma bi wo ho de ayentimi fa nchew. Me bonia wo mintimi mfa ncha wo da ene de wama yensu aye Nhyira FM ene me ka sama kire mi a me papa na na dodan kwa Akufo-Addo me yobi a me de bone che pa ba bone ba ko a obi a ka me mfa ncha wo da ene de wama yensu aye under your government wama ya yare o time wama nipa nya cancer Nhyira o time pesamin kumienti watimi ayehwe ha ma onkrofo etua sei ama yensu asei ama se fishes ye pra enioma e wosi enya ensu e wosi adigu atosode so no we nyoma ni bi me boni kakra enti we NDC nya now this year aka jense I'm just exposing the hypocrisy of NPP. Oza atade we na me kai. Enya de nso a me de be che na Akufo-Addo da. Me kwa sori ne e kasefa obi boni fa che na e Galamsey a. Opa asofo no kra nkase me kobu nsem gem. Me mfa nche na Akufo-Addo. When it comes to Galamsey. De oye ye nsu no. De otena ase man nsu no ye ya ne nkrofo tutu ne left and right no. Ah. No maka akobon pa erade fam na Akufo-Addo bon adeya insu. Say man for me Galamsey boni na Akufo-Addo boni anchene because of Galamsey na me kobo nsem jim kra me pe. Because yen transe ma obi mesay yensu. And he watch on
Who MPP for many brain a mokahwe? She Samena na mokana, mo Dennis Mania Breno, Henzone de Naye. MPP, mo time, the name so naye. Dika. And then all of a sudden, moody drones. They say, Minims and MPP forward drones. They say, moody drones will call. Eko chamfu nize. Hey, any. The funny people. Oh, Jesus. Bebe Boba could be achro. Na Matanasi say yinsu. Muwiya. They said, ye, my ye, na yera Erastus Asari, donko, the near Brenna or Casa Semna. Mo nenya problem. Erastus will Casa woo miracle abuaji say, when ya no, and they said, ye, oh, can wasema, all of a sudden, MPP for no, I ain't Erastus, yenina ni eko, one one an eko. MPP, one an eko, one Musami, one MPP, one an eko Galamsey no. Yenyina na eko na obi eko a e wo se wo supporting no rather there asa wo sabotage afi there say there Erastus sabotage wo se wo fight Galamsey wo nya atwem no onipa bone sem no samre na akufo ado teso ana ne nkrofo MPP for mutu mo say inso na ne ka ho asem no sanso we na wo be ka kire me say eye ma mix no inso ba ko we bi na ekuta me di twa picture Unipa se koko anim ehi River Tano, River Nkobra, Amoya, Bia, Peke bakon mane, the long one mame, Peke, long one mame, dear Ucha be breathing, Suni be breathing, Peke sa picture ne mame. Na mimbo wins winchro. O time na ne kufuado. She lances and kwa wa de manipa. Ye kan wasam so ha. Yenti. De una na se japadesi ya. Ubetimi aka ten se me. Enti se una na pa de ejapade una na se ejapade si ya ubetimi aka chen se me na we oyini papa e bu saw me pese me ka bibi ni aka se me bu papa no ba ye wona na bone wo ho ene wo mpanyin bone wo ho se na kufu ado a wadi 83 years se wo usori anopa ye ma nsuo pa na enom udi aduane pa. Now what me atna say from 2017 bepem ne wa ban am over 2,000 plus lances including time ayeto abeti ampo no e data chem say wo na wo da so man for lances na kufu do na aden wo papa yi aden ade na wo tesa wo ade na wo tesa 83 years ye na e wo sanka wo di ejapade just wo ejapade ne say wo man kofo asey nsuo no wa sey nsuo no wa ma bibia ye basa wo forest na ye di ja wo no nko anwa ban 2,000 plus na kufu 2037 game bufu kra me say ye to abeti ano no January na oda so ema lances oni abugina ponimu oh my me bonu makayo nti se hu se me koma wo ye NDC ni a na wuti a na ya obi me ba ma wo nso NDC foot soldier no wahu na e kan sem na mo time ye den mo bodjo mahama echi no de na mo kan ye eni nti na mo nti mo stubbornness ni nti na me boss anyoma no nti se wahu se me tie agudjo mahama so a wahu ni se I don't care about your party. I don't care about your party. Ghana first. And then someone says, they say, Ajiatum. They say, yes, in Yanina, into the contumri, Bordier, Baire, into, they say, Akayena. So Akaye, Meboa. So I'm say, I'm Kwani and Yameboa. They say, Minu me and ye di cancer, dearne. They say, life expectancy, yes, this 65 for Ghana, ha, then Yamiase. Because they say, no, by 40 years, new. See, I did any so, Meboa. It's a problem be anyhow. Mebo last one. And then a Kufuado, it's good to say you do it at all. Into the River Nkobra, River Fain, River Dian Stream. Menukra, me huni ye. Charlie ye and mammy, na me in suno. In so way na, Yera Erastus Asaridonko, Okochu Chai, Bra Facebook nebe baby.
ɛyɛ na nkɔfo short memories enti ne yɛde ba no wei nyina yɛ ko yɛ anda nana dodankwa Akufo-Addo ne NPP denisa mumetie mumehwe mu nsuo no nsuo na mudi gyaayɛ no yes there's no doubt say NDC fo atiasim omusu di omukra do me nkrase fo kra sankofo no omusu atiasi Galamsey mu no omu nkrase fo kra cha NPP because omani nteye because at the time nsuo ne yɛ complaining no omu de akante ne ma yensen no NDC fo no aha na betimi ayi ni say na ma ne mani yɛ me enti Reverend Cobra Reverend obehwe bi we obia mehwe bi bra Facebook ne behwe bi Kofi bobo Rivers no nana Ankobra ho ye wo river of enti we dey who sa nso we sa nso we yeah patoti sa nso we eye nso a MPP for the ja Ghana for enu ye ejapade edi dan. Me say ejapade enti se Dennis Miracle Boajimu to work kanzem hunu a. Yeah. The question is that mo meche MPP fo a mo ye dede na no pay. Mo meche nsu a mo di ja Ghana fo a NDC nkrase fo bi nso atiasi mo nso de mo wie no. Ama te say aye gata. Chenche nsu ne gata wo tia no achimu. Say afro pa na ese. Me say enche NDC for no so be wie no. Enti otamota wa no achimu nso no kakra. Na wo de no wanom. They say crowd tea no. They say muapi. Enti bon insuo ni bi e wo ho. Insuo no. Enti na River Ankobra ho. Yes. River Ofin ho. And you see insuo bi de afu stream. And so ma say no. Yeah. River Bonsa so asay. Bonsa River wo east right? Aye. And na Toa stream. And so asay. Nwi so asay. Tano River so asay. River Bian so asay. Chese ba ku yo Amoya stream. And so asay. Na say hwe insu a MPP for di jaye dina na maako me hu kura no be enkono de a chese ye major rivers u ai na nani nyina seye enti se wo ye MPP ni na wo tie akiri na wo pese o ye ne te se all of a sudden en insu na say ya baka cho say I am not just so obehwe from last week ni nyina na I have been on John Mahama yeah me fancha yera John Mahama on the Galamsey fight but you see sometimes I was here go back. Ete me catch for the records me catch them wa ha say ebeduru ba bi MPP for ebeduru ba bi no na manya no ye be catch them say munya nsehunu na mumi ama no won say catch mu ha nana ma me call no kakra ma me bo we yan ah wo de bo we na me aye na emre bi ananya mo ma ban na Achimota forest kranka mo de che nana ya wele kra o send you Sir John and na men kan emfa ni kransi but Sir John enwu a ni anim say Achimota forest na Akufo-Addo kura jai say munchichem ananya sa time na forest reserve be forest gain no ma ye nipa bo na mo keka de mo ye ede ne enka no ha edin ene wani abre na Galamsey na hwan na ye call it for hypocrisy. Aye. And hypocrisy. All of a sudden, Erastus, I didn't know yes, sir. Ye nyina na eko. Oni hwan na eko. Na na omu refi. Ebre ko bu Erastus. Ye bu Erastus no kra ye ka ho asem no. Eno kra no ye nya obia ma na me support ye say Erastus wo fight Galamsey nti. Yakobu oni team no kra no a. Oh, ye mamo kafra. Nobody from that time ebe kan say oh ya ban ne wo so de akoso ikra de ensem fata ye ne ehwe asojafo so ye ne ehwe we bibi sa ankoso o that time na Erastus ginemu na aye ono nko a multimedia ye ka say ye mo fa sa pictures ne mbra hwe we MPP ni a me ka kirew me ma wo hu nyoma yakom multimedia ye ka akra mo say no multimedia ye ka akra mo say no all because ni expose aban na Akufo-Addo ba menhia so on frame multimedia Erastus so crass oh mining o Galamsey issues na we ye ne mpo no o Galamsey issues na kra we ye no mpo no anka ye bibi fa ho wanka hwe debi o de ye den na ye bu Erastus no o himiteria so say na say no ye o se ni tie ne ya yeah oh some time ago kra no ntimi ma adwuma or him interview and they allowed him to not so tenafie be 3 weeks or so bro Galamsey okoye Galamsey monfa ye bo him interview matches
ɔyɛ mmerɛ momfa ne picture ne nto that time yɛnya obia obɛba bɛka bi ama yɛn sɛ multimedia na yɛ pre Galamsey ɛnkyɛ just last year last year ya ɛnkyɛ ansa ne yɛbɛto abɛya tu sɛ wonim senior ɔheme ntawi a ɔyɛ senior ɔhyɛ radio ase na ɛnyɛ ne the NPP for year no wonim nneɔma a yɛasɔfa under wo NPP me NPP time ne yɛtumi kɔbɔ me ho pɔ ɛkwan yɛbɛfa so koraa yi mafiri wiase mu ha mempɛ sɛ meka nsɛm NPP time yɛnim deɛ moyɛ wɔ kurom ha o NPP time nhyira nka awurade sɛ ɔmo kɔyɛ saa meeting na ɔma nkasa nkurɔfoɔ no ɔmo nim sɛ ɛnyɛ saa na meteɛ no ɔma saa ba bɛka sɛ nana menhwɛ mu ho yi edurummerɛ bi ɔmo bɛyɛ program bi wɔ baabi mempɛ sɛ mekasa na mahu de yɛ instead sɛ nka mɛfa main one no ɔma target sɛ MPP flow nti kɛ hɔ no wo baeɛ aka mefa hɔ ankomo no ma yɛ mo adwene sɛ ka mefa hɔ a komo bɛkye me MPP time ayɛ akidnap no sei na MPP time na mpanyinfo timi kɔhyia bɔ me ho pɔ seriously ɛkwan mɛfa so ɛpra me ɛkume MPP time mamu me yɛ nka nsɛm ɛyɛ sad all because na me yɛ den because sɛ adeɛ na now yɛ ne nkoyi ɛka nɔkorɛ akyerɛ pani ɛno no ha ɛnɛ wo ka hunahuna ɛme time koraa deɛ ɔmu yɛyɛ no ɛnɛ wo MPP foɔ kwa de yɛnsuro hunahuna sabi where's your senses sabi efie nyansa ne wɔ he wo ka hunahuna Nana Akufo-Addo time mo amukra na musuro Nana Akufo-Addo time MPP for na mutimi kasa mo ka hune na ehune mo kyɛn Nana Akufo-Addo party na asan no enye Nana Akufo-Addo na ma mo party na afɛkyere ne se say party ni nya akɔnɔ no enye Nana Akufo-Addo enti de ehune na hwan na ehune mo JFK Nana Akufo-Addo ehune no JFK anya JFK nyina general secretary wantimi anya bibia biem Nana Akufo-Addo wanye mo party na amoso hwan na ehune Nana Akufo-Addo to bi antimi nka na asɛm family and friends ne ken ofuri atan busuafo wan na ehunahuna mo ti wa say ehunahuna ebo se so clock amesa akoda fa so bia ma so ye se we disika e be hunahuna na me ti ehunahuna na me ehunahuna na me say na wo koyi flag bearer wo party mu kura no ehunahuna ye de ma say we DC we ye hwan appointee na wa anto anko ha anko yesi ye no mo ana be kan yi o enu wadwuma bebo ne entre ha enu ehunahuna be na chen we within the MPP yes one koto ama flag bearer we ya satan na Akufo-Addo omo MPP fo na ne de ba yes yes one koto anko ha de na we DC we hwan ya wadwuma na bebo ehunahuna be na chen na okra wonka ho kra na Akufo-Addo time wonka ho kra yemfiu na Akufo-Addo time wonka ho a yemfiu anya kenofori atane gabi okyere da akoni na busuafo a yemfiu na de enim de Akufo de we Akufo si beye se Akufo kra wo mo mpom masem including na Akufo-Addo wo ma no mo Akufo pa ye na Akufo-Addo osafo mafo sa okeri eyi dambocho mu ne sa Eastern Bloc no ti o mbetete Akufo-Addo e wo krom ha e kan say President Akufo yeah sampanyfo yi osafo mafo Akufo-Addo dambocho mu ne na se Eastern Bloc no ade na me pekofo asem after everything he had the heart of forgiveness. Etwetwe won by bi kra nya appointment including Akufo-Addo. Yenim de no mo ye no cabinet o na Akufo-Addo. Enso yet yem papa kofo no bie na kumem se de obeka bia no de ye de obeye. Yenim o yem pese be koso. Na enem o ye hunehuna. Na Akufo-Addo party no hunehuna mo ma party ni se ye mre na ne ye kanom se yem pena asem. Because na Akufo-Addo ya hantan de na ensi wo krum ha. Because na Akufo-Addo waya hantan na obi obeteki obebia no obebre because no ade ania meyeme me nia Patrick bedi di matem edidi mabusuafo nyina atem enne mo report no enya sa na eka de me nia ye kasa Raphael ebedi mi matem se me kasa adintina makase na Akufo-Addo eya hantan no mo am report na e ma mo lusu ye no manka arrogance adena me meka no 2019 na mo say me mebua no after mo am report de ntia be ma mo lusu ye arrogance of Nana Akufo-Addo enti na mo bedi matem ye den enti mo twantro gu me so ye den enti na mo kasa John Mahama ma me bribe $2,000 no as say mo lusu ye no se ma di mani so afina mo nyina mani abre
afena Baumia antina na Baumia hu amane no wote ase de ntia Baumia hu amane nyina ne se enioma bebre wo ho a ya amane kwa amane anye na Akufo-Addo je boso kenofori atamu na no mu control bibia but na Baumia untimi nkasa because ne master no ono wo ja na woni problem betimi aka se obi e boni mfim meboa Baumia obi e boni mfim na yemi say ho MP se o kan se o mpe kenofori ata ye mpam no ye hwe de na ye to usurumpo ye hwe o mobilize on ho say ye mpe kenofori ata wo say economy NPP MPs ye hwe de ye o mo ha ehunahuna ben kra na chen de atwamu kan ye kaye o ye ni short memory o ye kaye bibia but you see mutiwa na mo keka ye duru ba bia na nipa bebre na fi se Ghana fo wo arefri na ase ya adwene mu ha but say ye kaye pa nti na wo say ye kaye wo ye kaye and at the end na ye ka ni nyina now ye NDC ni awudi tu hofo because na me share that went back to history say the be abeti ase say wote se me ye dwomahama bia e mane nyante se me tan no maka che se Galamsey die te se de meka se na Akufo-Addo me mfa nche no yewura dwomahama problem ani mini benya baako e Galamsey it is a when me affix it no so be ye diodio nkeka brofo ne nam ho a ye de Galamsey ye ka Galamsey mankofo hu se na Akufo-Addo nye papa ye tutia no enti wo de na maka che na yewura dwomahama se ono so wo de woni fu soldiers na chi na fu soldiers no mun ka se sei ni radio the person kenie before so bebo way no sure ye free be dead horse theory right but you munti ye free be dead horse theory ti say na no me kan elite theory no on the me say elite theory no just enkofo bi ketua bi no mpese omu enya adododo ni nyina mu amaka ne de emfaso bi ani mu so and then the mpese me kan ye dead horse theory sure my Jeff from Famfuni into some my nini dead horse theory. Can I say a life will Nhyira TV? Nhyira TV in Pacho Oko multi TV Neswa. Now person share you TV swa. Ubetimi nya ye wo Nhyira TV. They say ya shall say Nhyira TV. They say one number person share you TV so no. Nhyira TV. Oko multi TV Neswa. Scan Nhyira TV edem clear. YouTube nso aye wo ho X nso aye wo ho TV no de eye Nhyira TV ntu betimi ariskane correspond se CA na hwe wo Nhyira TV YouTube nso Facebook nso ye wo ho. Now this is dead horse me pese wo de there be for picture no to so e maye for picture no to so ready yankofo come on Nhyira 104.5 It will be an Osawo Yadias, so can cry. Jantuah can cry. Jantuah or you'll be our can cry. That is the truth. Jantuah can cry. You can criticize him, you can judge him, but Jantuah, I cannot cry. And I be all can ye be. I have been in your studio so many times. And Timbacho share the idea to sono, and I do ko school mukakra. But so be a one wafa ti we a dead horse into be her picture no but all the kind come for ni man crofo omu tie no ehu de ekoso na me hu papa bi a okura ba na e de na da ho aba no ase nantwie bi na da fam enye nantwie e kura na ase okay yo ni nani akatanti ponko dead horse theory ponko no na wawu oda fam na say committee bi say nipa mienu bi ba akukura krata bi okay so oda fam dia na me say dead horse yes wawu da ho ponko wawu eda ho enkwan ninimu ena committee bi aba na maami bi kura krata a chese wo chrochro na mi so wo hwe ponko na chrochro se de ekun nu se de ena papa bi nso ekura box bi na box no ekura na ase bag na ya chro so dead horses enti utimi se aponko awu no de wakọ ho pa na papa bi nso ne maami bi so gina ho a
papa baako de asɛ no nwanwa wo bisa sɛ ɛdeɛ ne ɛkɔ so hai ɛna nwoma hyɛ na motoom na maame baako ɔka ho nso no ɔno nso gyina hɔ a wɔhwɛ papa no okura baa no sɛ na ɔde kɔyɛ den ti nana saa deɛ na ɛkɔ so na nipa bɛyɛ nsia wɔ hɔ yi asɛ obi a wɔde wɔyɛ all right okay nti saying na theory ne tie right pɔnkɔ a wawu nipa wu a yɛ ne den nipa wu a si esie no nti pɔnkɔ no owu a ɛwɔ sɛ nka yɛ ne den kɛsi esie no nti nka ɛnyɛ but omu nim sɛ wawu deɛ ɔmbɛyɛ bia ɛnyɛ yi nanso wawu no yɛwɔ nkurɔfoɔ bi a ɔmo ne nam ho ɛka sɛ baako na okuta abaa no ka buy na strong was ɔmo nim sɛ wawu o was yɛnkɔtɔ abaa yɛkɔtɔ abaa ebɛtumi abo naa ebi ɔbɛsɔre yɛmmu no hwɛ sɛ ɔbɛsɔre a yɛmmu no ne yɛkɔtɔ abaa okay wobɛnya nkurɔfoɔ bi ɔmɛka sɛ wei deɛ yɛmfa me committee dead horse no yɛ galamsey dead horse no deɛ pɔnkɔ no a wawu no yɛ galamsey deɛ wɔseɛ ne sɛ yɛnkɔto pɔnkɔ no yɛnkɔ sie no enti galamsey no yɛ state of emergency enti problem no nyinaa ne sɛ obiara ɔyɛ galamsey no ɛyɛ illegal so stop it nɛsɛ adeɛ no a awuo no sɛ nipa wu no ɔda hɔ a ne anyɛ ho hwee a ɔpra na ɔbɔn exactly efie kura na atimi antimi ntena hɔ biem na kankan aba hɔ exactly enti no ɛnya asɛ yɛ wie enti yɛnkɔto ntwene ɛno no solution ni nyinaa ne sɛ galamsey no yɛ state of emergency ɛbɔn ɛha adwene yɛmfiri hɔ let's stop it okay but yɛnya nkurɔfoɔ bi ɔbɛka sɛ galamsey no te sɛ pɔnkɔ no a wawu no ɛyɛ simple pɔnkɔ no a wawu no wei deɛ ɛyɛ simple na deɛ ɛbɛyɛ ne sɛ yɛtɔ aba bo na ebi ɔbɛsɔre baako ne sɛ yɛnte committee ni yɛnhwɛ galamsey no ɔnsɛ pɔnkɔ no yɛnhwɛ galamsey ni yɛnhwɛ ɔmo aka no mo ni adwuma nti yɛnhu deɛ baako no ne sɛ wo deɛ yɛmfa nkurɔfoɔ sending someone to another country to learn how to ride the dead horse sɛna sɛ wote sɛ John Mahama ka sɛ yɛde nkurɔfoɔ bɛkɔ aburokyire small scale for abeko akɔ training omo eye galamsey stop it illegal is poison stop it then the other one is yempe sika ne yemfanya operation galam stop we back no increasing fund and resources for the horse ponko ne say yes I discuss galamsey ni mu say ye prevent na one thing say na Akufo do time no na we soldiers omu ka say Galamsey part 2 ne yemfo mu nka ho because omu nso nyeska allowance scroll be die nyagro yeah funding rebranding the horse no into living impaired once why living impaired ne say omu nim so awu ba yenye bibi enti yemfa say you gold board enti yenye no community mining ne sa eno no cooperative mining ne de din bi atoto so just say won hye da hu say galamsey ba ye galamsey enti community mining na Akufo do ne NPP for by na galamsey small scale for no bi nso no mu ye galamsey small scale for no ye de din ato so say small scale but madwuma na ye galamsey you understand no so ye galamsey enti we say let's rebrand it enti we go rebranding ni bi ni but you see some penyufo we nyina na ye sika enti right now we need the galamsey ni yentimi fight galamsey because gold board no munya sika free galamsey mu and that is a fact what do I say yera John Mahama nim say galamsey no okuni sesi ana sika na omunya for gold board na Ghana nya no esobete enti de be ne say wo de ento ebo ase yenhwe ye yuoma ombebe fi o me akromfo enti wo de ye committee yenhwe we ntubo se na gold board yi sika kakra na gold board so momfa nko na monko fight 5 billion enye hwe no masaba ni asa twabo foforo na obi esa enye sika ni apɛ hwan na bo se minister wakogina river no so ni aye nyoma kakra meanwhile ponko na wu enti e wosen kesie no ba one committees nko ayatwe that is the dead horse galamsey ekuyen yanka ho asem say na wo kan wasem apro enti e pro ye no ya je atum say intosu na ye die say ewia e bekwa akodi meboa enkwan na ye nom intosu na ye die bibia ye die no menu mi no nyina cancer enti hallelujah asemu aba enti de kabina we mba na me bie lines no right nana galamsey asem ne de hu say ya kan ho asem bebrebe na ya na NPP no me no obi a wo fight galamsey bia mani gene ho say yem fight na chemicals ni ade ekuye no unim report aba kire say chemicals no enuane awura mu nti no
yɛanhwɛ yi a ɛnu mfie du amanfoɔ yade a wɔ mu bɛnya no nso so ano ɛden yɛwɔ mu sɛ yɛahwɛ na a yade a wɔmbɛnya no ano ɛden yɛda so yare dadaba nana kidney problems na wode kolebu deɛ to hɔ it telling us something to obi obeba bia so wɔboa to fight galamsey no deɛ yɛ support. But the other twist nanu ya no ase emu aye dia wo hye ase na wo kan na mpese meka ho asem kakra about the other side miracles ni na pamfo ma hye ase say almost we welcome them. In fact obeku bi enye bone, but we going back to look at ensemu a na omo ka bra na ye fight galamsey. Ensemu a na omo gina mu bra na ye fight galamsey. The miracles aboaje was the same person ebra committee report by from Professor Frimpong Boateng offering a bogus. That a bogus report. And that report, no, any substance be a DC jetum. That report and a citing Crawford Galamsey and Kitimi share swa. Casabre and Yetimichi chibi estopu bino. Ye hypocrite sabreno. And miracles was saying say or not the who report and they say ye bogus. A see excavator saira or see ye bogus. You see financiers na or see ye bogus. And he went throughout Kokan say, Bra man for calls yem bani eye galamsey no. Or see a bani a one be a demonstration. Etia banning of small scale mining. Ah, ni nyina say enye small scale mining. It is a dead horse yasema wo kan ya na ya rebrand no. Say any small scale so be ye galamsey. Erastus videos say most of the small scale miners no mo ye galamsey. Me no what na na kan say e betumi anke yem ban minings ni nyina mining na nyina ne nke nya large scale for na mo de omo ye no within na yem ban all forms of small scale mining ni ade say be ya within 5-3 months yensu na ni beti atendide be na yanyi ni kurumu ha etimi bisa miracles aboaje say onu no ade a wo ye nyina rounds a wo ko nyina wo pesa aban ne ye den ono ne option ye den yemfa ban ne bi mra ye man ne ho ba sa abre no na ban no hu ne sen. You see the hypocrisy ewo politicians wo mafamu na ma fight ne ye den ka me de be me de sen ko ntran nchen ne yenko yekon na yenka because ekoba ne say yanana the twist into politics na akwai to say ye kan asem na politicians ne do mo wa be friend na asem ni tun no asesa because they say no akwai to say we hu ne say NPP fo na ye dede no like before asem wa na ye demonstrate what demonstration na ye fa galamsey hu ne tie de Salam Mustafa kan na na mpese me bo echew o say o mo e call demonstration no ene ye kasa fa galamsey hu nyina no ye lunatics. Salam there. Salam Mustafa was National Youth Organizer for the NPP. Nana Madam Funu about me on time Kenyans. Entieno kakra mbesa me buttress something on it. Na me man say me wie. Entieno kakra. A showdown there. This political party, if lunatics would not behave, I would have knocked the foolishness out of them. These are people that are fighting for a common goal. They are not fighting for any goal. They are saying they are calling for Galamsey to stop, which I'm sure is something. There. The bush is there. They are in the forest. They go there. Listen, if you want to stop Galamsey, they should go there. You understand? Yes. They should go there. So you think why they are doing the protest is wrong? I'm not saying whatever reasons what they are doing. I said my interest is my party. And you see, Nana. It goes on and on. Ofre omo demonstrate e call us yen stop Galamsey. He called them lunatics. Just omo doing yeduma. And now omo fight Galamsey no. And I'm asking say now, Paul Yando Miracles Abuajini omo akani nyina now they are calling say stop Galamsey now. Stop Galamsey say no. Are they also normal? Are they seeing things right? This is a big question that maybe say a simple question and be say na mainland, you know, the hypocrisy of Galamsey fight, you know. Both parties, the NDC and the NPP, they are trying to say opposition. I say, you wouldn't say ADN, but oba power ADN, and you really, or no name tactics or the give us time. We are putting this by you obviously say Galamsey ne kosono. And your people who finances these political parties, you know, and the chassis of Galamsey, no. Omo sponsor NPP and this na Galamsey no. And so they can't talk about it, they can't stop it. And will be a hypocrite. Mampeni John Dramani Mahama. Ejine simpie su ka kire say. Enkrofo omo ye Galamsey no. En ya chichi omo nya omo a. Nemum there are people there. Omo ya akesefo, emo akese a
One minute mu ye Galamsey no editia and nkesi ye hwet ne ye che wo mo. I'm asking you, those people no ya cite bi of Professor Prempom Boateng a report ni mu ana. And they going back to check all those things. Sankrofo ne wen ya che wo mana. Na we NDC ni sese. Na nso akofa old pictures. Ebi equalize what is going on today. Ye catch us ade ne yen solve wi enti ye nyire ye ho solve. Na ye bo hu da wuro no akofa old pictures catch say. Everybody talking about Galamsey should shut up because it was worse yesterday. Enti ne nya aka. We so da wanim. And that equalization no emfie nkodu ba bia. One thing we must know is that you one Ghana and we need to survive. Na ye survivor no say Galamsey na emfiri wa. Said the report na ba no. Ye nyina ye be wu. Na nsuo no ye ntimi import bi because ye niska. Ba bia de be kɔ no. Ye ya ye jejirije. Na Bible me abrante bi e frɛ no so ai obeye po yeah ntina na NPP fo aye po a ye de nyame ase sɛ omagie di sɛ nsuo na na etwa sɛ Galamsey nsuo na nye ne ɛkɔ ho no ɛne ɛhyɛ da sɛ go tuam na ye de nyame ase nso sɛ omabɛka ɛkɔ na ɛkɔ no nipa ba ko ntimi nko nti we are happy sɛ na afɔ omagie di sɛ the 36-page report of Professor Prempom Boateng no na nye bogus na nye useless report. And then it's a very happy moment for me. And then let me also say this to the NDC. Oko the 120-day social contract of His Excellency John Dramani Mahama. Otro bibi ume 24 points. 19 or say ban illegal mining and mining in forest reserves. Nana Ghana ha obi akọ Galamsey kese pan ya rasa sardon ko se sa de ni achieve ye. It's nana let nobody within the NDC believe say oh Muhammad 8 months me 120-day promise no on kind document na ko kan yewum the 19 points in the womb. So nana it is not out of place for anybody to demand account when it comes to Galamsey. Makane publicly say economy there nana ye and necroma tufu o mean which means relatively baby e free be ye see the no relatively ye but nana Galamsey ni security in some there papa untwa 50 ni kro nyan na nkoyi ena me hu report na na eba no say na research ni sakokwa kan mo ye no konongo kodo ena o mai ko school buso mo salad e de ko mo school no buza say salad ne ekotete no amanse ananse be kwa ya na adan na buza o salad tomato so uwie 9:30 amakwan mu wie amukope bibi adi mo kwa udu afia buza nse nam ne yekoche ne wan ita na mu defend na na say de bia me opposition bi o nenti na sa na sa organized flag nenti na ha me say 23rd September was 20 me share post bi on isi ni police abam say ne ya bronye bi sa tam na ye bongo ideas na ye Caleb Kuda na se ye ene ye bi ya bronye isi na se ye enti na no Galamsey ni defend sa wo ye NDC ni sin Rollins wo ye NPP ni sin Kofo ni Buzia defend na Galamsey ade o ni so ko hospital a ye musa Jantuah NPP ni na NDC ni ye ni special medicine ye de ma wo so ye NPP no ye NDC ni o de ye nyire ye komu ni bi no na nansi anu me so me politics o mu leki bagwen itina sana na hu okọ health checker ni maid ka ho no age per diem na yere ka ho no age per diem wo kwa abo ache wo ti amanse baby e watu kwan kase akwa ekumase bantama enso be defend Ghana pe ena hiafo ade asikafo didi agro omu defend na nanse mi community bi yekohia baomia na aka ho 19 August so be ye ni media tour na hunso na ne yanom no so hunso no ba kwa abo ache etia to pure water obi defend Galamsey because na ban na woso na ban na woso na nanse mi company bi fie ni nsuo no mi church Elio Stanley say free Italy nsuo no free Italy na hododo ni se sia okwa diplomatic passport obenya ba bi de afa ordinary passport no kwa wunyes kan ko yebi enso defend Galamsey na nam de nyame ase say na NPP demonstration about police brutality no meboa me support mo pa send this time ye care bi no say John Mahama na ma agency to twist case eta na sabe me jimi fo me ni adwen me timi nwen ma me ho and na bia me ka say when you are in power the standard you supervise today will be the same standard you be subjected in opposition. So those who defend these things
call people names, attack people. And then the NPP will say Professor from what report here no cre. And then the Obianko says no because of political expedience. Na Galamsey sense as to defend it. Now the same position NDC are taking because politicians never learn. They've taken the same position. I always say that when you take principled positions, the posterity. Nana say, "Boy, Facebook to me remind me post to be a me should be in this and I meant sorry." Mr. Come Facebook can open a what I wrote about the EC, what I wrote about the Ghana police, it has another Galamsey to come to pass. It will still be a topical issue for 2028, and President Mahama will suffer for that consequence in the NDC. Now, you push in the time and I meet you no. Meeting and I'm now you didn't cook because you too poor mammy and so me. And the president say young could be dependent activities no so they are and then you'll be a cook. And another Biano upload say you brought intellectualism to the morning show conversation on mass market radio. That was your in no. And then another thing yeah no nomenclature, community mining, cooperative mining. Galamsey. State of emergency na yake bi ni see and na so bi nkokunipa obi ankasa if you are ignorant read. Nana yenya bibia. My first degree is in meteorology and climate science. Forests are obronika na natural carbon sink. Oxygen na wo home na wo home na forest. Carbon dioxide na wo dey ba na e kwa photosynthesis. Na e do oxygen na man. Natural carbon so da to e be home. 2. Koyo Jantuah also here small scale miner. Your 261 district to Ghana for a document that says qualified license bra. EPA the minerals but nana ye wo certified on your Galamsey income activities na sing Galamsey for no. And to Koyo Jantuah the bar ampa ba me number 1 I want I mine ye two nipa to do we go activities away utuwa what we claim in here say we be awadua and yes we mine 100 meters from the river sana wo ya na we will ensure that you conform to what the dictate of your license tells you to do as a miner. Now when you say to Obiaka so bin go to baby. That is it. Bring your license. If you are qualified license miner, you bring your license. We go to your site, we inspect say. Nana only any better say. You conform magic prospecting. More the miner. Nana prospecting say. What be FM? Who be prospecting so be nyadwuma. No akọ hello. No akọ ebusua. Na ba all the prospecting e ba aba no abetra Koyo Jantuah nyanso be money show. People prospecting. So who question say na ade no ebi wo ho. Oba ya wa beji Koyo Jantuah be money show. So obi anfa na license mra. Ye hwehwem. O se woman no wampa ba me number 1. Asase na sei. Ye ko ye ni so o wase no. Ya bo ka o license no ya je. Ye beji enu mra bi wo ho ya na wafa so. Let nobody try to cow anybody into silence. And now let me say one say afu so no say o ka say bia you will say to NDC journalists, where NPP journalists, and can charge me. Because we know most of you, you don't have access to any proper health care. Only BBA. Now, I could do a program video. Osenkroma speech be on mine on the 24th of December 1957. No say a major country are 4 metric: access to health care, access to education, electricity, and the happiness of the people. Menu members of parliament are kodomutimi tra mamu ha kan say president timi sanse yenkotu yenkoya mining in forest reserves no Koyo Jantuah from radio say oh nana ye be revoke ye kra ye nim ye mra ne ba aso mu nte parliament on ye pass ye nana they have a diplomatic passport obeko country bi akwacha ayarehwe mene where what is even the state of our health care konongo ha ya o otikumase o NPP ninti obe defend Oti kumase oyandisi ni to be defend no ofre people ni konongo nana konongo mtu banchi konongo ngwa no mudino agogo omutu banchi agogo nkwa no mudino omuti ntos agogo nkwa no mudino so defend it. But I've always said that when you are doing public advocacy don't worry about name calling, don't worry about organized flag messing, and posterity will bear all of us one will be a kai. Posterity will be sometimes you meet him before you be hey power. What is salam or kind? Nana, in fact, salam video 20th September. It's a wiki ma also my Galamsey go to the bush. They are lunatics and they can be about them and ne a dear Galamsey for na be no more them. That is politics. That is politics. Then na me do on Galamsey them say president on any day. Economy me by analysis them anyam na me inflation aba from petrol kakra.
CD kakra ba nana Galamsey ni security na amfa kakra so security nana IGP nso ontimi adwuma na onyaye nana ayeye de bia BBC enu ni hiawom ene nkrofo a na no mu nse dan hiaoman no ya chiwei ye de wa se Black Mariam ene ade na no ntimi ayeye na nse kukura ntumi ena na ade ye mayama oda me say there are some cases I don't know, maybe I have to speak to my lawyers and see if they ready for answer. Nana Buyon van robberies. Kodo ye senior jam, what is here conclude this matter? We live in a country where police officers, according to the statement of ACP Kwesi Fori, went on robberies, series of robberies. Abante kunu ni trimutu. Emmanuel Osei. It later came out and said police officers na robbery, no same unit, same time they went to the police service. Interestingly, two near che wom ne de omo ko ba bia ko hu civilians account the two come no wi na no beti ya che suspect wu police custody they bia na say me catch police need stop wa asema anya bufo kra na ne bu ofu minim se oba se wona nyire won to ko bi o se ka bibia chomo na say ni tiri hu am na rasa kakre o che ma bibia ni hu am se den na wo me ho ento hu say me tag say mi ko mu no necessary stereotyping jingiri omo kunu ondo nko ho no abegyina kwanso ohun tirima sese na hu nyom beso omo kire o chi suspect ade anya before na nebu na nse ma mi ba ha na ba bi o kana na nkranza say ya and cause instability and I see we cannot live in a community where the police are juries for themselves, they are lawyers, the executioners. Na de bia me citing instances man omo careful Zungo 7 and true mu try the chroma so macron for you could do later nent sa nana the IGP must set up so no ntimi na dwuma president mama mpamo no because nana insecurity na doso all right e doso me da say ma me be line so nana ye ni enkomo